Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihuze cyane, reka amakuru yacu twihute tuyahere kuyarimo aravuga ko ibihugu bya SADC bikomeje kuvana ingabo muri Cabo Delgado mu gihe u Rwanda rwo ruzazongera. Ni amakuru rero yakomeje kugenda atangazwa mu bitangaza amakuru bitandukanye. Kuri ubu rero biravuga ko Angola, Namibia ari byo bihugu byatanze umusanzu biheruka gusohoka mu butumwa bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC muri Mozambique, bizwi nka Samimi. Kuva muri ubwo butumwa muri Nyakanga bizagenda byiyongera nk'uko rero byabitangaje, cyangwa se amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Umuhango wo gusezera ku ngabo za Angola ndetse na Namibia wabereye ku kibuga cy'indege cya Pemba mu cyumweru gishize. Abasirikare bahabwa imidari y'imirimo y'ubutumwa ndetse bakomerwa ngo n'amashyi, bashimirwa ibyo bakoze muri iki gihugu. Mu gusezera rero ku basirikare baturutse mu bihugu byombi bya SADC, umuyobozi w'ingabo za Samimi, umunyafurika y'Epfo, Major General Patrick Dube, yavuze ko umurimo bakoze uzahora mu mitima ndetse no mu bitekerezo by'abanyamozambique. Samimi yabashimiye ubwitange, ubutwari n'ubuhanga byabaranze igihe boherezwaga mu rwego rwo gushyigikira inzego z'umutekano za Mozambique, aho uyu generali w'inyenyeri ebyiri yashimiye uruhare rwabo mu mahoro n'umutekano mu karere. Botswana niyo yabaye iya mbere mu kuva mu butumwa bwa Samimi, ikurikirwa na Lesotho. Naho Afurika y'Epfo, perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa, umugaba w'ikirenga wa SANDF, yongera igihe ingabo zabo zizamara muri Mozambique cyari cyarangiye kuwa 15 Mata. Ibyo rero bivuze ko ibihugu bigisigaranye ingabo muri Cabo Delgado birimo Malawi, Tanzania ndetse na Mozambique. Kuba rero hari abasirikare n'ibikoresho bya Namibia ntabwo ngo byavuzwe mbere mu itangazo rya SADC cyangwa ngo ku mbuga nkoranyambaga za Samimi. Ibikorwa bya Samimi byo gukumira umutwe wa EAS wa Arisuna wa Ajama byatangiye muri Kanama 2021 mu turere twa Machomia, Muidumbe na Nangade muri Cabo Delgado. U Rwanda rwiyemeje kohereza izindi ngabo muri Cabo Delgado, aho abaterabwoba bagabye ibitero bishya mu mezi ashize nyuma yo gutsindwa n'ingabo mpuzamahanga. Ingabo z'u Rwanda zizagerayo zifashe kuziba icyuho cy'umutekano igihe Samimi izaba ivuye muri burundu mu ntara, nk'uko amakuru akomeje kugenda abitangaza. Muri Werurwe, abarwanyi 300 b'inyeshyamba ngo bafashe kandi bigarurira umujyi wa Kwisanga uri ku nkombe z'umurwa mukuru w'akarere. Bukeye bwaho naho ngo izi nyeshyamba zaciye imitwe abashinzwe umutekano 3 ku kirwa cya Kwilimba. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ibitero bishya byibasiye uduce tutigeze dukorwaho kuva inyeshyamba zatangira, harimo ibyerekeza mu karere ka Chiure hafi y'umupaka w'amajyepfo ya Cabo Delgado. Muri Werurwe, urubuga rukurikirana inyeshyamba Cabo Delgado rwatangaje ko ibi bitero bizwi cyane kubera ubukana bwabyo ndetse ngo no kutagira igisubizo gifatika cy'ingabo za leta. Brigade General Patrick Karuretwa
uyobora ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikare bw'ingabo z'u Rwanda yavuze ko iki gihugu kimaze kugira abasirikare n'abapolisi bagera kuri 2,500 mu turere twa Anchuabe, Mochimboa da Praia na Paloma muri Cabo Delgado. Ibiro ntaramakuru bya Mozambique bivuga ko Karuretwa yagize ati kugenda kwa Samimi bidusaba gufata ingamba zimwe. Ati tuzahugura abasirikare ba Mozambique ngo bazagenzure aho Samimi yahoze. Turimo kandi kongera umubare w'ingabo zacu bwite no gutuma zirushaho kugenda cyane kugira ngo zishobore gukwirakwira ahantu hanini. Ingabo z'u Rwanda mu mwaka w'2021 zafashe icyambu cyo mu majyaruguru ya Mochimboa da Praia zicyambuye inyeshyamba zari zimaze umwaka zigenzura uyu mujyi. Zarahagaritse umushinga ukomeye wa gaze karemano. Nk'uko rero bikomeye n'ubundi kugenda bitangazwa, amakuru dukesha Zitamari avuga ko biteganyijwe ko ingabo zigera kuri 300 zizaturuka muri Tanzania zizaguma muri Cabo Delgado mu masezerano atandukanye y'umutekano hagati y'ibi bihugu bibiri. Ingabo za Tanzania zifite icyicaro mu karere ka Nangade mu majyaruguru ya Cabo Delgado. Biteganyije ko ingabo za Samimi za nyuma zizahaguruka muri Mozambique muri Nyakanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mozambique Veronica Machamo yatangaje ko Samimi iri kugenda kubera ibibazo by'amafaranga. Mu minsi ishize Machamo yagize ati tugomba kandi kwita ku ngabo zacu kandi tuzagira ikibazo cyo kwishyura Samimi. Ati ibihugu byacu ntibishoboye gukusanya amafaranga akenewe. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wiyemeje gutanga $21,300 z'amadolari yo gutera inkunga u Rwanda mu kohereza izindi ngabo, nyuma yo kubonana na perezida wa Mozambique Philippe Nyusi muri Werurwe. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yemeye kohereza ibikoresho by'ibanze abagize umutwe witwara gisirikare wo muri Cabo Delgado gufatanya n'inzego z'umutekano. Urubuga rw'ubutabazi bwatangaje ko Samimi yagize uruhare runini mu kurwanya iterabwoba kuva yoherejwe, kandi ngo abantu barenga 600 bahunze ihohoterwa muri Cabo Delgado basubiye mu ngo zabo guhera mu Kuboza 2023. Thomas Mandrap, umwarimu wungirije mu kigo cy'umutekano cya kaminuza ya Stellenbosch gishinzwe imiyoborere n'ubuyobozi muri Afurika, yavuze ko yizera ko ubutumwa bwageze ku ntego kugabanya ubushobozi bw'inyeshyamba. Icyakora Mandrap mu kiganiro na The Conversation yagize ati icyakora Samimi yasanze bigoye kubahiriza inshingano zayo zo gutoza ingabo za Mozambique kuko badashobora kumenya ibyo bakeneye mu myitozo. Yongeyeho ko iterambere ry'ubutumwa n'imbaraga z'ubutabazi byagabanyutse cyane nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ngibyo rero ibirimo biravugwa muri
Mozambique. Ni amakuru rero tubagezaho gatanu kuri gatanu. Twe turabashimiye rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu tubagezaho amakuru abatandukanye avuga mu mutekano ndetse na politiki. Wowe rero waba utarakanda subscribe cyangwa se abone, ndagushishikariza gukanda maze ukazajya uba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu.